ngĩra tũgwĩka twende DJ cioneki ithuĩ tũrĩ andũ arĩa monaga njata irambarara tũkoya moko maitũ na igũrũ tũkauga njata ĩyo ĩrothiĩ mũno na tondũ tũkire gũkũ na wendo mũnene wa kũnyitĩrĩra mwanake ũyũ koya moko maku na igũrũ uga Ngai we ũtwaraga arĩa wendete kũraya tũtwarĩre stano twagũthaitha mũini wake ũrokinya mabũrũri maingĩ gũkĩra kũrĩa we arendiaga. Bwana Yesu asifiwe. Tukira gũkũnyitana na tũtirĩ na thĩna na my brother Tony Ngwĩrĩ niĩ ona korwo ndaikara harĩa niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa moĩ wĩra no ũrutwo nĩ mũndũ ũngĩ ũikarĩte hau
na arute wega gugukira ni ndire uyu na noka gukwira ona umuthi ndiguikara muno ate handu gamite uguo reka tondu ni ureka wega. I'm here to support you na ngwire atiriri urothie kuraya makiria ma kuria thiite ndio tukire kunyitira na mwana kiewe na ngani no tukire kumunyitira na by the way ustanu tegara indo nini sana hora gradi mo para kunura manyani meta mai mahiyo no asije kuma mai mahiyo tene kiundo gya gutuma aigwero onda para kunewe ni meta mai mahiyo na no nyenda muno unyitirire mena mundu ungi wetagwo profe baharia ule nake endaga kuigura da tondu ikaraga mai mahiyo nginya mwathani ararehe kiundu kiu kia mai mahiyo na turoka nginya hindi iyo ndina guku China ndaiguaga akinyandikira kana gugitu tutirakoma and I'm very sorry kuria andu othe mai mahiyo ngai ni ndirahoya mwathani undu tocio ndukanahanike hindi ingi kwanyu no ni kwenda kwira aria othe mokire tamakai kai ndarabatara andu angi kunyitirira stano arabatara o ithue ira mundu ucio ngi o wetu nona kiu wina kio tukunyitirira mwanake uyu na rekei ndimwire kenagai mundu umwe wanyu athi ikinya rimwe mbere yaku ndacemania na stano haria akirehwo na ni engineer haria ndera engineer atiriri tondu no gukorwo ngari yakwa ni nene gukira yaku ujira kana ndamwira uyu na mujira kana ndahiti ndorete hau ndera engineer atiriri tondu nini ndiramenya engineer ugukite na ngari iria nini umuthi na nini ngukite na iria nene umuthi ndera engineer atiriri engineer handu hao ingirie mwanake uyu na ngari nini ri muingirie na yakwa na ni ndigukorwo ho nigetha andu othe mauge ni yau ni yaku no wale kia kumukiria kumenya ngari yaku njogerio riu nani ni kwenda kudire hanini nigetha na engineer amenyeke ngari ni yau ona kiuma njugi uhoro ucio ati ngari yaku no ndacoka ndona tondu mungurino ni kwaria ma niwe atire andu ngari ndiuma yaku yuma yau na tutoka kunyitirira stano tondu ithuothe wega witu ni igongona riri gaci ndaigua ni wetangeria gitio na ona ni no ngutuika mugeni umuthi ndimunyitire na kanyamu kanini na ni ngwenda gukwira stano ndaiguire no wathikira haria uracemania nake hwae ngiuma na guku Narok wira ndiramurugamia ndema stano hana atia haja ngiru kwa ndira cigana ndio ithano-ini ndire na uru ajuria karago ne ngahota gukuriha ya gwatiriri mwana kyo niki kimuthenirio ndiramura ni ndio ndukahota no ni no ngeka atia no ngoka riu stano kwenda gukwira umuthi ni ndinoka undi ndoka gukunyitire mundu uyu kureha ni uyu ya kulino na magitaithana giatio rimwe kubiaga na marongo eka na tiguo no wega ndaigua tamia tu na handu na we yuge handu-ini haku mundu uria ukureha ni uriku ni uyu no ni haku hakwa ni umuthi ndoka gwika atia gukunyitirira na niguo kana aratakwa na ni ndio na inyuo the muri aratakwa githe mutikire aratakwa na ndio na kamera gaitu ha tarwa kamera ka Austin na niguo kana ina wega mutiorire ka inyuo baka gaitu rure adoria moyo rwimbo rwa irathiro rukiino video ayo tukaria wona kaka nini hau gake dance rwimbo iro hapa ona ni ndio ndari dancer ona ida dancer ka rwimbo iro hapa wao no ngai ari ukage gitu tu andu ona control ile kajara mutuire mundu kodruwe na rwimbo rwega no na wona hida o he kamera gaitu rwimbo kaine ona rimwe twanekirwo mathabu ni andu magatwaga ona kaitha bwire ya murungu au kaka uga acio mesawa I'm happy for you Mary eya kuratu riu kwenda kuga atiriri aratakwa mutikireke aria munyendete tondu ndiramenya kuete mbeca mundu uyu anga woete ile nyuothe mutiukire kokiria mundu ngai amuhete kunyitirira stano yaririai ile mutiukire kunyitirira stano
ithe mutiukire reke inde mwire akorwo mundu ena magana matano ni mega muno tondu ni Ngai umuhete magana macio maiyuke niguo nyuma na kihoto gya kunyita maiki ino njage kuruta kindu mari dawa mau tondu ndirekiritwo haria na ngerwo DMC nyuma na kihoto gya kunyita maiki ino na njage kurihio na njage kuruta kindu na muhurire ruhi tondu ndinaruta na njoke ndihwo no tondu mundu ria ndiranyitirira ni ndiramenya batu ari othiri ni njui hindi mwe ni akandiha no umuthi ni ndikwenda ndihe kwenda ndimunyitirire etiguo na inyuire mumunyitirire o kiria mundu enakio njugaga uu andu milioni imwe mangienda gutua mundu millionaire mangiruta mundu ciringi koguo andu mai mahiu mungiuga stano rucio ndukamwona nduthi iguru ngiri yaku na ngiri yakwa cinyitane mwanake ugire ndaumira ira mundu ucio ungi wimenyerie kumirario mwe onawe rucio ni ukaumira ana itiguo ndukwendaga atiriri kuna rafiki yetu hapa anajulikana kama Baba Tarisha. Haku anakuja huko, alikuwa naenda Juja, nikamwambia wacha tuingie hapo kwa rafiki yetu tumshikilie kidogo. Na leo unajua tulianza tumebadilisha jina yake. Huko kwao anajulikana kama Baba Tarisha. Lakini sasa ndio afiti huku kwetu sana. Siku hizi tunamuita kama Uabisha. Ungekuwa unaoginya arehe undu gya gutuma mundu amenyekane ki ni Mugikuyu. So kwa heshima Baba Tarisha, kuja usalimia watu na Mungu atakubariki. Tumpigie makofi mazuri. He's a great man, anafanya kazi mzuri pale TikTok na huyu atasaidia wengi. Huyu atashikilia wengi. Na wachani mimi niwaambie, mimi hata kama Mungu atalaze more than 100 people, more than 1,000 people ambao wanafanya kazi ya kusaidia wengine, hiyo ndio furaha yangu. Furaha yangu sio ule wakati mimi nasaidia mimi pekee. Nahitaji Mungu tu, na hata naomba Mungu ainue wengi kama hawa ndio wasaidie watu. Na nyinyi Wakikuyu wenzangu, ukiona mtu anafanya vizuri wacha kumpiga. Tunasemanga tenda wema nenda zako. Mtu anatenda wema anaenda zake na bado unampiga. Kuna haja ya kupiga mtu ambaye ametenda wema na akaenda zake? Tusaidie hiyo uona hivi. Nakusalimia. Oh, Mike. Bari then. So Baba Tarisha ndio huyu. Kamau. Nilipewa jina Kamau Mbicha. So mimi ndo Baba Tarisha. Kwa majina yangu rasmi ni Faustin Lipuku Lukale. Kwetu ni Butere, but nilikuja Nairobi nikasomea huko, and that is how nilijipanga huko. So nashukuru sana. Waliniambia niingie huko kidogo, sikujua nini inafanyika, but niliingia tu. So nashukuru sana. Najua mmekuja kusupport, simjui lakini tunaweza msupport pia sisi. Lazima. Mimi kama Baba Tarisha, guess nitamsupport na 10k. Najua ni kama ulikuwa umeona hata mimi nilikuwa na 10k. Hata nilikuwa naomba tu Mungu usitoe mingi kuniliko. Mungu akasikia maombi yangu. Unajua hatuko tumesema ni ngapi? Hapa niko na 14. Lakini hii 14,000 nikatoa 4. Sababu pia niko na familia na watoto wengi, okay? Hii si yako, lakini 10,000 ni yako. So kutoka kwa Karango wa Muraya 10,000. Kutoka kwa Baba Tarisha 10,000. Tupige makofi mazuri. Sasa nataka hivi. Arume othe aria mwi haha. Aha hothe Jeremani. Rugamai na iguru. Blink. Rugamai na iguru. Tupige makofi mazuri. Alafu boke haha. Ona arume aria othe mwi haha rugamai na iguru. Ona angikorwo ni ugukite abo ndiga mukurino urugame na iguru. Na angikorwo ni uriganitie na mundurume ugabu. Kamugira kwara. Haya, riu kai na
guku we angikorwo we mundurume kana ni ukurutite kana ndukurutite abe uke kujeni hapa wote kinyari ambaye online bamenye ne mwekire atia ne mukire etiguo ndirikania muthuri waku ne muthuri na nikio areto haha kaya eta stanone ando aria magukei woi kisha kidogo sababu ya time tukaregeria ya ndoi ndamenya githane githiu tuapigie makofi.